Arbanai duna shua ka jingpen kre ka jingje di kinomi khma cheyeng dorbar thawan ke jilla Meghalaya menta ka santre kala lingkad aja arpulai ki langut ki MLA ke jilla bat kenthu uwei menteri sarkar ki lawan ban in akam ka jinglong MLA jengki pat ban IT ka shiti in akam hakmat ulampang ka yeng dorbar thawan ke jilla ba met balingdo kita ki langut ki bala in ay ka jinglong MLA bat pen kre ban rong shikiwe ki sengsan perthai ki kenthu yuba hamlet san doling MLA ka miliam na ka seng PDF uba samlin malnyang MLA kasoyong kaseng HSPTP lambar MLA ka umsning ba Jason S Molong na kaseng PDF. Paham ka bahay pi baki mino ka parti PDF balik kun pada nak kawit ka parti. Jadi beki rai lang ka kawit ka meeting ka bahaya ba ka blong te po ka primer ki paham ka bahay pi berkian po ka parti NPP. Tengah kumbu noi lam pada ngamla ban le persa ka rai jong ki noi lam jong kersan di ngala skam ya kata bạn nó xem được cái cái implementasi. Bọn chúng xem lại một tay cái đào trong phía luôn. Ya, cái đào nggak saya cái kesur jadi nong kersan, nong MP bagi pajak. Kumo yung baham kajuhi kadang kasan working committee ka jongi, jonga apa umsteng konstituensi. Bat karai la dap sim katukan ni, mak katukan ni benai beladat. Bari kilai ka tama ka jing kersan ka pura ki omba. Ini apa yang nak syarka seng NPP. Amar bagi kuat bakin tre kambahan nam konstituensi. Bagi nyo kata kesorkal ke baskem, mah ke baskem ke baklain, bangila ban nyo basinsar kamha, kantam yo kanan, bo kadi ko kajalahi brokwe. Bỏ xong lên. Nagalang jonga kaslo ba. Kajing risan nyo mantang singi kumu MLA jonga apply sa yung konsi. Kapan kong hi kalong ba nilaya chibuy ke party, ban join sa ka party NPP. Te kumta nagalang jonga hi ngaslo ba kadaw hi bangirisan kalong bang UI ba gani ka Sarkar jongi po Meghalaya kampun sini kawan ke coalition government. Teka egi bang kuah ban penklan ban yo no tangkawai ke parti. Ban yalam ya ke sarkar ke babyang ke baklan. Ke balha ban ai ke jumentoi yo pajbak. Te hadien ke jeng yo i. Ke lemer jembot bat kinong kersan, kinong yalam ke bah kaman. Bat ngira sngau dei lang dakoi ke sol, kawai ke jengmot. Bat kiong ba kala sodei bandai sa parti ke bah kamhe. Katahi ke nong rim ke bang adon menong sepi. Boleh saya punya jet iwe kisang PD jet tang ya ka NPP. Kata ti ke nong pia ati bikin. Mo. Kai ke seng NPP ke nong ba pia I apo Meghalaya jongi. Kalong ya baru hak jala ke jongi nge don lut. La ka dina ka Jaitia, ka dina Khasi, ka dina Gorils, ye don lut. Kinong yalam ke babyang te komta I ba ka parti ka don ya ta ka thong banyalam kambha susu ya kejela jongi hai badai berkecing mentua jong pajba ka jingmino naga party HSPP kam don ke kadaw kolong kadawi bang yi ba ka jingmut ke jonga kum unong yalam yi abang yi don haka sorka pre khaulang bon sien kadon sibun ke jing ban sim yi don ke isu hai badai berkecing mentua jong pajba Jakom ta kenang banwara ya ta kasorkar ke baklan kum unong yalam naso banyalum banyalang bat kinung kersan ni sudai banyo betang kawik parti banwan ban secara kasorkar hauni usnam arjar pulai kata ka di bah kamate Lalu cenderung sa NPP. ka jingrisan jangam ta kasngi te ngandong si NPP apdeng bat upai ba babon ha kipau tarik gubernur Januari usnam arjar pulai hapo ka sinang umsaw ka badan hapo soyong Kalau sampai sudah lebih kita lebih bukan bah jimit nak jumpi ni kasi SPP kata ke junduk jumpi ke skui menteri kita pun akan eksaboy buat. Kata kamda de lokila ban ong kibril ba hakapor ba IT ya suki kadon nak jing stu jingmut ngim judan ban ong ba kadai nak takada ngayo I ba ka parti HSPP ru kadai ka parti ka babyang hi te hanrei ngapen ba pajba ujiet ingi triway armun te kumta ngi ba kajala jungi kadon kam ya ka sarkar ka baskam te ka ka bang yo I abang I pej apo ka political decision ni bon sien ni kalong tulat ba namar mangim yo tangkawai ka parti banyalam ka sarkar te kumta na join ka parti NPP ba nga kermaskam ba usnam arjar pulai genyo absolute majority ba tanggawi ke parti kenyalam sarkar bat hangta pinsa bisar pait ba lada kadon kejing thot hangta pait ba ulah berkeliang dagawai lalu I ba kabyang ni na paskam ni parti
hang ni ada piong ba kan kata ingi kam lo kumpa bar pai ba po ka state jongi ki kham jet ya u candidate ya jingnong jong priang banyak parti kata ka dei ka we te handai benong da ka parti kenyalap election berpenjok inunu candidate kham te kalong ha cimat ban trai sitam halaki jong ki constituency bat hadin kata ki pai ba ki i buri buat trai buat ngap ki pai ba boleh bahai ki pai ba buat bawara sai ka roi ka par pada ki chongsuk songsan kemot ki pai ba ki je do tau buri Orang kecil ni mesti PDF tu, ser PDF tu orang hari ni kisni dah shell, bawa menteri dorong dok orang bawa syak terwasan keluar, NPP pula ketat. Kemarin ni piang bawa kadang raju pai bahi, tapi alih lesi kalau benda bawa don kacang terwa kum kataru, kopiami nak ke parti atau kadang kita syak ni benda. Tip dia kata kajang terwasan keluar dengan trai pilaban dia kerap bawa bantai dor. Trai nak liang jongah haba ki nonglam ki chamba per kila aga gen segera ngabani kerem ke NPP ngalai kerem bag NPP tang artli ki isu kawai wangi kudu yu chimersar bat i ba person tersong ong ba ngawan bekerjaan pi kalong ba ngitikap soi kawai ki isu ki besateng bat ka baru ngidon kan di skim marbang ong yu ora ki sama ka isu uranium kumbangila kren kamdei badmi gin mdei daling mdei batsha kabar kini ki isu jong ka ALP ru kartung lai stom lekran pok kabinet lepas constitution lepas sport Delhi seting lai kren ri hadu mantaru kam pada kanu respons ngong ba lara pikloi ben menjur bang ni ai bodin ni ai persor ka sokar dia halo di isu tar kwe bang ikran bag ba aru kalau bangin budi halo kan dia ke perung ya tin kasih pok ai cidil ru jadi klong ki bang ikran halo ki isu bat ka ba lar golong halor ke bede bat ka isu jong ke border isu bat pe no yo pot usam ke dia ka basai nge kran ba dari leru ngimdei berskap ni ban ya chmat ban perlong no ya kan dia ke border isu nama larang ngimle ami menta da kemle ka sukar menta lanu ban mudu ban le tengah te kran halor ki isu bat ka bar ba kran golong ba longkar belong ru hapo mulim jungi ngidam kam bon ba ki skim nam ta ka roi ka par jong ka konstitusi bro ka we tengah ngikran tak isu kau halor ki isu barka bar kalau halor ki skim ki bankan ta kamlem konstitusi rai ya kata kau bi ka kam tengah kam kerem tak bisa bi ofisan khruor tengah rai pila man klina ki bong tak rai ngate thik ekrami halor ki isu barka ka skim nam ta ka konstitusi Wajisan nak kalian jumpi yang beda betul ujung kali. Nah, nanti kembang mah berfikir berfikir hapiak kali ba menteri dor ngata ta dengan TPA dan kalian jong ate kumoi krani ba ham kadi sana mar kabui konsumsi bagi ba hakmat di bangai ba hakini kisam kat bangapai sekini ginong yalam ki ba halor kim jukun taj ke ke jingdong kam po konsumsi maka jingdong kam po konsumsi kam de jingdong kam jong ba jesa jingdong kam jong ki pa apa ngela ban pinggan ki pa bangai ba ka konsumsi kala compare ban ki por ki ba mensua mari konsumsi ke belah sadin bah nado kisam ki ba mensua bagai iba hakini kisam ladon kata ka progress berladon kata ka development haki bentaki paper Nyo dik ba kejurung jukui sentipi di kedai nama Tuyam Ministar PDL. kemudian em kata namar kan ongai fi kata kamarai si mo nakadon ka AK ten layat tepi naka media nado mano nado ni kong hi lai pensai bangi nyatre nado mencuangi tre bekum ko ka family ko ka unit ka jingdong jongas po ka NPP kalong no ba kita ki mo kita ki scheme kita ki development no taki peta Mahmud kalian nomor bahas nak ada cepat hidup tiket nak UDP. Job dah dia nampak hidup UDP. Cuma saya ni beli pimpinan nak dia buat job. pi nak liang jonga bat ki dia bat kinong ilam kam dan kanono ka jing kerbangan super syaki ya dong perlok ya phone kemudian rung lapan tip iki bangla resign nak liang jong PDF kiru la phone nga la break lo baham all the best nam tak jong pi kendo kendo ru rekem bang ong itu kiru marbana liang jonga hin nadu bang jom ngam ju terkam marwai po konstitusi kada ka core committee bat kadan ke GEC lan ka general council ka ba naman lagi dong kilo member hak ta ka council dai lor ka jing ka jing sham ka council ka advice nga ban mino po ka party PDF kubu brio ngamla ban yang persa ikino ilam marba hak election hi klaim kidong ilam klaim kidong kersan penrai marwai pilasa marwai te ka skap ka jing ong jing bur balang tada da lo shimi krai ban mino ka Lalu kenapa usah? hak nyotrik si sejani po maran maka terus po ka NPP Baham mereka jing head ke jing elect nak jong pi syara NPP
try kan nom kata ya ka parti joki ke ba la job teng no arja kata hi ka election po meliam kadi ka herba namar bah po meliam ka election hi ki brio kim da pe thane ka parti ki pe be ya brio betre ya ka kap di biasa luar ka performance jong nulu betre di kita ki bi pai ba jong ka meliam ki pasan pai ba jong meliam ki kemudian ka jing kli kemudian ka jing sohu e ka kam di ki pai ba hi ki besar ya ka kam jong ki kandidat jong emo kan nom kata try ya ka parti PDF kan ka jemi no PDF hai apa meliam dan PDF su em kata long ong do kan no kan kata ya ka PDF kan ka jemi no jong ki arno ngatrai ki presiden bas kiti jong ka PDF ki la ban stu ya kata marba ngam dan support ngam stu ba samlen man kene ka dan ka wei ba ki video bat kidor ki pasap yang ba kalau kidang mot ban naik play ka skim om se silang om cepat ba nak kata kisnang kimsha tu kla ban watai ke kada ko cepat ba bat kampan ra ki kan taj pe kam dei kam ta kata te kam dei ka ba sisa ke ka ba ka jingtmu jong ka sarkar bat nak lang jong nikmat banwara ay roi ka par ka tu ka dei halor ka kitrai jaka bat ka department te sisien ka ba ningra sime ka jaka jong kidu gino ki priu siman ka jingdawa jong ki ban ai kam ka don te khandiat hang tu ki la ai saungot te kidang apen tang wei te ki ong apen don ombra lengot isapli don ni e to e chupan he kam don ni e ta jing persa apa ba mo e jing supak lang ni tai ka don rena ka lang jong ang supat ai kumlei ya bi department ki officer bat ya kitu ki trajaka bat ki susnong ba hang ta gina lawan pembet bat ko umrum mentang letas lawan caca Umur pelayo clear projek ka projek ka e ka bang ya le tu sni te mentang ya haban tas we ko Jadi ka ka labiang lut na sidong dong asawan pli te ka e ka ba ki pat ba ki ong bang lawan i don kam e ko ko maka de klam partes pil amot ban naik play kenya ko kata pat te ka ka bang ya ada ban le te sulong ban pat apa ni te trajaka tadi hok ban yo ya ka kam tadi betul try cakap mendai kipat ba Hindi. Baik ba siya isu ini. Kalau baik try kan cakap mentah kalau ay kan cakap kumba si akar sting. Dia mentah kat kum ke rules jong government. Ino gibreu gibal ay ke simen. Siya ka sarkar nam taji mentoy pat ba. Kadai kamram jo sarkar ban ay kam bade ki. Patah. banyak sana na pinro siya ka Malah saya ngadong support NPP tengah welcome media berkat punya dalam kan. Boleh sebut orang Thank you. Saya sewa lama.